INP Mizo Channel Clear Tute Inzain Chibaile Vek Ule Okas ni som pakua ningani ania huncha in chan theu kan be sei Myanmaram chan chin tlang pui kan han update le anga atop thlengin minlo thlir sakle don nia Voin okas ni som pakua ningani po hian Myanmaram chung khopui rang demonstration an nei le hloma zofate omtamna kalimeu khopuya po ani zale som kuale pathum natan ni khochekara kongan zo le a anfak om hleni Mandalay Buddhist Puithiam tepon ani zale som kuale pahni natan kongan zo le boka Mandalay zirlai rualte rengun khopui lamte chimlama tangin marlam thlengin kongan zo le hlomani Kalemiu le kanko inkara terrorist sipaiten beyantok Kalemiu khopui lampana kanko kongzoa sipai terrorist motor somli zetsu kanko township huam chunga PDF sipaiten nimin chun khanan lo lambuna bom an lo che nana wangin sipai motor pahni chu a chenge ya terrorist lammi som thum zetsu an thinge ni inan soi hetianga kong laka buaina an to awangin motor som thum vel chau Kalemiu lampanin an kal ni inan soya adang zong chu nin kha khua om hunan khuar tapot ni inan soi chuta po chuan indaw na te naw deuh a chuak le ni tukin lama an soidan chuan nin kha khua a civil mi te thil nei an momo ang motora an hlang zung mai ni inan soya tin khodang dangatangin piuso ti member bike som pariate in phurin sipai te an puibok nia soyani tin nin kha khua putar pakhat po an soisa a in an rok nia soi ani bok an sualdan hi a over thei khop mai voin lama chanchin kan la khom lai kha chuan sipai motor somthum le pali in Kalemiu laman pan ti ani a kongpui dunga khuwa te chu an hlau thong hlom hle ani mindat lama po hian sipai zaria ta tanga sang khat inkar vel chu an la om reng ni in CDF lam chuan an soya sipai hi an la pun bel zel mai thayani tun thlenga thilom dana sipai terrorist lam chuan kongpui thununin bu fai bek leidan turpo bituk an siama mi pakhatin bu fai tin khate movel bak tamdeu leikhol an oilo nia soyani in tinalutin mikhwal an nei lo te po an check na sa hle ni in an soibok Kalemiu khopuya sipai terrorist ten mi poisan ru nimin okas ni som pariat tu khan Kalemiu khopuya ong ti sa venga terrorist sipai te chuan NLD venglal nu puitiamin mi pathum an mana poisa an ru treu bok hemi chungchang hi Zalen News in hetiang hian report a don thu asoi okas ni som pariat chomadar som pakhat vel khan motor panganen umin ta na ina an kala thuzo fiatur kan nei ti in an man phota chumi nuwa ku thua puwa ina kal le in thil tul poimo nia an soi file engemo an la a cheng noi som thum an lak sak boka ti chuan NLD palai u tan tu na ina kal le in anu pui tin pui an man mai baka cheng noi som sari an lak sak bok thalai tu emo pakhat an man boka umin ta nero chu tlai lam khan an chua le ani ati okas ni som pasari nimin pia khan makui region huam chunga tayet munaral thuam siamna number 2 munathok tu terrorist sipai mi som panga lai chu an am ten en an lo tlan bo ni in an soya tlan bo theitan chuan tun hi tlan bo nana hun thatak chu ni hi silayan keng vekem ti chuan thre chiang chia lo na a mi som panga chu an tlan bo nge ni in an soi hetiang an tlan bo chan po thil dang ni lovin PDF te do pui turin Mandalay lamin sipai som thumtal tho tura an dil wang ni in an soya chutiang chanchin an riat vele an tlan ta ni in an soi sipai lam hian hetianga an thu hla thalem lo hi chu an puang zar ngal du bik lova kan riat tlai pha dewani hi tin okas ni som pakua tukin pokhan dawai sipai hmuna tangin sipai som ni le panga anral thuam te nen an tlan bo nia soi ani boka voin chomalam khan dawai kholu chuana terrorist sipai te an duty uluk hle ni an soi voina tlan chuak te hi an reng le ni na an la soi chiang hlei theilova tunkar chung hian sipai som nga vel chuan an pumin ong hlaina an tlan chiat san le ta phota midang po hian tlan chu azeli be sei teng u
nizan khan rengun khopuya veng khrang khranga sipayan torhlel omhle rengun khopui sanchong le kamayu township lama thalai mi somni zet sipain an ina tanga hruai chuakin an soisa ni in an soi sanchong township kanko road ta hian thalai mi pariate movel sipain kongpuya hruai chuakin an silain an soa an pet boka an vona sa hle bok mita mutu pakhatin media hna soidan chuan in chunga lekha kengin an luta thalai deuh an hruai chuak maya kongpuya an thing thit tira an vochiam mai boka an soi sakron ani ati hetiang deuh hian sanchong township sian kung rota mi pathum an ti boka pakhat phei chu an soi sana deuh viu ni an soya atlu deuh nok ni an mu ni yan chin rota po mi pali an soi sabok tin kamayu township lama po nizan zanlai vel khan mi pali an man boka chumi nuwa pathum dang an man le a chumi nu jing lamdar ni le chan ve vel khan midang an man bel le bok hetia zan lama mi man tur zonga an rang le ta viu mai hi engwang ber nge moni don ni renguna dalan nu pa an ka okas ni som pakua voin chomadar som pakhat vel khan rengun khopui dagaon township onglan rota sipai terrorist telam tang mi chanchin hril ruzel tu dalan niangai nu pa chu tuti hriat lovin an ka pa an nu zok zirtir na thok boarding school zirtir na thok mek ti da mong an ti chu aboral ngala apasalero thilovin hlia matura damdoi ina an kalpui ngala ni yesa chu khopuya piusoti member an ka phlum nemin okas ni som pariat tlai khan sakain region huam chunga yele chun min khuwa piusoti member mi pahni chu tuti hriat lovin an lo ka phlum vele bok tin yesa chu khuwa hian boma puak bok ani transe township huam chunga dalan niangai anda thale bok sakain region hi tunlai chu aral muang lo hle ni hi transe township huam chung kapong khuwa okas ni som pariat nimin tlai khan dalan ni an hriat winting le mong han an ti te chu tapi chong khodaya tuti hriat lovin an lo thata thilom dan chui me kani township lampo an ral tlan le hlom ahmuna omten media lama an soidan chuan sakain region kani township huam chung chinrin lui kho chak lama terrorist sipaite an luawangin helai vela khosom panga zetami te chu ral tlanin hunan mang le hlomani helai vel chinrin lui kho chak lama terrorist an veiwa hi nilila atling ta a tanwin khet news in a soidan chuan sipaite hi khotina lutin mi ranvul an ka hlum sakte mi thil an lak sakte atam le hle ne da soibok karen ni lama terrorist sipaiten in pen nan civil miten mang hei hi khovelina a huat em sipai toy omdana nia karen ni lama hian terrorist sipaiten than tho na satual tuala an kalna lama civil mi te chumanin an soisa a an kut phuar chungte in nam sipaite le pdf an ma chon na lama an hruai ta zel ni in an soya chotianga an man an hruai tak te chu mi som ni le pakwa an ni in khetet media chon soi report pe tu chon heti hian soya kan confirm thei china okas ni som palia tanga ni som pako inkar khan mi som ni pakwa an mana chung zinga pathum chu an thale ni nan soi okas ni som palini an man zinga pa fa an tel nge ni tin okas ni som pakwa tukin khan terrorist sipai zan hi vel chuan nam phe khuwa an pan le a heng sipai te po hian civil mi som kut phuar chungin an hruai ni in pkpf te chuan an soibok tunla hian karen ni rama dimosu le furuso khopui khochak lama terrorist sipai battalion 66 na le 55 na te an vak na sa hlea an veiwa na thingtlang khuwa civil mi te chu an mana an hruai ta zel mai nei nan soyani hetiang deuh hian sian state chimlam pinlong le phekhung township huam chunga thingtlang khuwa te po sipai terrorist te hian an hruta civil mi an mana kongko mutua tan te an hruai ta zel ni nan soibok kan video masa khan tharuk chunga terrorist sipai te nan tha mi sang khat le pakhatan tlin thu kan soya news kan la khom lai mekin chu ayatam sang khat le paruk alo ni le to a
voina he news kan puan mek lai po hian kan puan zat figure aya tam hianin alo pun bel le mai thei bokani AAPP na record nu nung ber kan hu ang chuan hetiang hi ni sipai council lamin an man zong zong hi sanga le zasari le somthum an tling to a chung zinga zahni le somnga le panga te chu zel bangzu turin an chungchang an rel felto chung zel bangzu tur an ti te zinga kumtling lo mi pani telin mi somni le paruk chu thi turati an ne ares waran an chu awanga man lawatlan an laman thei lo hi mi sangkhat le zakwa le somriat le pali an ommek boka chung mi te zinga mi za le som pariat te chu an mani tel lova an chungchang rel sakni in an chungchang an rel sak zinga somthum le paruk te chu thi turati an ni bok te chuan thi tura an ti zong zong hi mi somruk le panga an ni ti na ni min chiana sipain civil mian doplum Mandalay region min chian district huam chunga chaukan khomi kutet 9u chu nimin okas ni som pariat laya an man ania okas ni som pakua tukin khan an khothan mola sipaite na ruangan da kirle nia soyani sipaite chu piuso ti pol then khatne nan khosikula le an venglal in kota an duty hloma kutet 9u hi nimin tu khan hetia sipaite an duty na ma a vakalin sipaite chuan ding turin an lo tia an manta nia soyani a tukina sipaite na ruang thlan mola an wada nu chuan sipaite chuan kutet 9u a chung te chu ruang en turin an wacha ni in an soi an chung lam nai pa pakhatina soidan chuan a mai le aluwa hliam na taka tuar ti a hriat thei mai ani ati kutet 9u a hian anu pui le fanu pathum akal sanani engwanga thikhop hial hrem tamai ngen ni tiero RFA lampoin zo antuma an chang du lo ni in an soi Irrawaddy lama po dalan niya ngay an kap hlum vebok Irrawaddy region phiabun khopuya dalan throl tak niya mitinanan ngay ong chi minta chi tia hriat lar chu voin okas ni som pakwa chun lai vel khan chundo road le road number 9 in to na tu ti hriat lovin abai chuang lai nai teya an kapa aboral ngalani chanchin kan la khom lai kha chuan tual thana hmuna hian police laman tam lea investigation an nei meka tu te ti nge ti an la soi thei mai lo thunderstorm pol te chuan raman zo zel thuan soi sakain region chunga pol in thup lar riau si Burma Mossad kan ti mai thunderstorm without borders pol te chuan ram rian zo zel thu an soya ram ri zo tura an kalna lama voin okas ni som pako chun po khan terrorist lammi pasari konglaka anda thangal ti an soi okas ni som palia tang khan yi uwa an ke ma tanga chuakin ram zo turin an kala tluang takin kalewa laman thleng ti an soya an kalkonga piuso ti member palile dalan pathum anda thapa nin an soyani pa ve thei rem rem khop mai Asian rorel na chuan Myanmar chu US dollar makta duai li pek an rem ti ta Nimin okas ni som pariat khan Asian chuan Myanmar ram boi thu hla a humanitarian aid pek dan tur an rel hova rorel na hian Asian chairman special envoy to Myanmar Brunei foreign minister le Asian member te atanga an foreign minister te antela Myanmar atangin sipai council palai potel veni an rorel na chuan US dollar makta duai li pek an rem titlang taphota sipai council rorel na hnuaya an kalpuidon ni om takania hetian rel hi me thalama an malak na turan lo rel to point nga te zinga telve humanitarian aid pek chungchang bo zuina khani a COVID-19 dawna na anti ani deuh ber ome NUG chuan 5 million challenge raffle campaign ti in sipai council pai thak nan dollar million nga ve bura khontran ta a theya piangin an mani website lama emo an FB page kal tlangin emo lo dor ula lo pe ve ula thang chu kan video masa kan soitak ang khan di de lo khleng turatan anin pu cha mek nia ngai thei turin NUG lampon thilan ti ve zela nakin indawna lo khleng tak tak huna chuan mobile le internet te hi sipai lam hian an lati top vekin an ringe moni don ne NUG chuan mitinin
radio lo lei theu turin a cha tatlat maya okas ni som ni atangin zing lamdar riat le zan lamdar riata darkar chan ve o zel program siam antumta a anin buat sai ru ve deuh chu ang khop mai chutia radio tal nei ngei tura mi puya cha awangin voin lama tang chuan Myanmar rama radio hral anuam hle ni nan soi sipain thu nei na pong lak ter February thatir khan radio hian hral a hlo lok hlea ma se internet du anga a control hlei thei lo awangin mitam tak chuan an lei chhun zom lem lo ni in an soya voin chhuna tang chuan an lei le na sa hle ni in rengun lama dor nei tu te chuan an soya ni nakina chuan radio hi chanchin an hriat theina om chhun ala ni le mayang ti po a soi thei lo top mai ole tun tumata na Myanmar news kan an ti chhuwa thei chu khati zong kha lo ni le mai sela thlir tu te na top thlenga min lo thlir sak le awangin kan lo me